Anyang aki din! Apay, Angelica, anya ba ng tinaramid mo, ah? Ninanang mat, kasangsangpat yu lang, napulot ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairuwam mo't nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga ron ti kinataok nanang, anya nga ron ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di may. At dalat tamot ti gagayam ko, nanang. Ada, nga manulaan. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw kat kagura da ka. Tinapatag, at dagayam ko. Ay, jakamukan ka. Sa anak ba't at chismosa? Saan matlaang at chismosa o day di tatangmaw? Si kalaang mantikasta. Agkapi kaki di nanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si kamagayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang itisot ko inton graduation ni Bobot. Ah, ay wide. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasaduwa nga maid. Magibabay day dyan nga Angelica. Ah, apay nana, anya man ang dinaramit ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? At dati nang ipabarangay kan kwa na, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi na palabas abulan. Ay, binulad mo't kang agsarsarita na kan ni Kapitan. Ay, nakababain nga raw. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakay do saan ang makamarites. Bagbaga amana na. Isusama ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Kapay nga itakalaang Rosana anak, itay pa'y nga urayin ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day tamakimarmaritis to mga minti paglaingan na. may samot na dya at tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Diyak malipatan ti panagsasaw day dyan nga Angelica kanyak idikat. Ay wan, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu ang kagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat ang makigayim ken kwa na, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabaho ak nanang. Saan ka nga board exam? San pa nanang? Sika, no anya ti plano. Hinton sumaro na taon langan. Tag-review ak pa'y lang nanang. Ag-review ak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidem. Ada ka di ammo mapag-applyam? Awan pa'y nanang. Agbiro ak pa'y lang. Ay kat agsaludsod ka, kada di ti kalugaran tayo. Amangan no ada ammo da. Wan nanang. Siya kung ti magamo. Sa dino di pa pa ng bubot. Sikamat kaya manang Angelica. Anya nga dito naka-envelope mo inigo, ma'am. Requirements ko. Agkabrod ka man? Saan? Agbiro ak iti pagtrabaho ak iti sentro. Dati amok amabalin mo ang pag-applyan. Sa dino? Iti sentro matlaan. Ho? Sa dino iti manang? Agpasentro ak inton bigat. No kayat mo, di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. At dati pag-apply ak inton bigat nanang. Ijay, Tiyak pa'y sigurado.
Isuro ni Manang Angelica itong bigat. Anya? Nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan nanang? Isumot din ng ibagang at muna pagtrabahuan. Jack kaya't amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ha? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Sigurado am lang. Anya di ko namitayan, Angelica. Agidan kayo kanibubot ngagpasintraw. Wan nanang. Ika niya ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang. Saludsudan namat aminan. Ada isuro ka pag-applyan na iti trabaho. Kita ma. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga aramid tikas na nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyo. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay hall? Di mo na yunan ta nakababain kan kapitan. Wan nanang. Danag yun ay. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang nanang. Kasi tapo, naawatak man. Anya nga at trabaho dayta? Opisina nanang. Paperworks. Ay katmayat anong kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan nanang. Tinapatan katata pagtrabaho. Temporary lang met dia. Sa bagay Nasaysaya atin dayta ngam tiyang tambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Hinton Lunes nanang. Mala, ang ginanaka nga rudan. Tapno adda pigsam nga trabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Hindi maabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon mo ang marabihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatay kit adabayad na. Sikakit di mo itanakaw. Sabali nga ruda ang parparik na kanyak, tatang. Anya man ay naitangag parparik nakin ka. Amangan ko no adamot ang kalukwan nga aramidan di apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak ko. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amuyo nga itatang. Amangan ko no adamot ang palimad na. Apay anarabian ka si kabubot. Kasto kami nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen, Di nakman ululbudan si kabubot. anya kay lakit di mo't nanang. Ang saludsud kayo, ng lusong batak, di yung matrangad patyan. Sa lodsudak iti boss yo. Wen, okay lang. Oras saludsudin nyo iti busmi. No kayat yo, itid ko pa iti number na Asinaw jay nagitulod ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Ni bubot sabay na jay. Saan ba't nanang? Kabisada og tiungor ti motor na niya. Isulaang nga yan, tikas di ungor ti motor na dito yung lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ani bubot na jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rudan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabian kamay. Ada ibagakin ka Rosana. Anya ti pagayo, tatang. Ada ka na uti nakakita ka na Angelica kan bubot iti sentraw. Anya? Naka-HHWW da ka no, Mike.
HHWW? HHWW, as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ang tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rute maramidam nga ino adamat ang di pa naggusto na iti tunggal maisa. Ay, sana mabalin. Jack kaya ti Marites a manugang, tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti maasawa ti apo ko yung. Jack kaya ta manugangan ti chismosa, tatang. Period. Nya ti ibagam nanang. Pagtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Ape ka di aya nanang. Ibagam man kanyak tipod, no? Adda ka di relasyon yo, iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita ka da kayo ije sentro. Kaya't mau, tapayabak dito'y balay. Nanang. Isuin limot ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang umamuan nyo. Anya kalakit din, anak ko. Kas kalama ibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pailang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pa'y kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaiwanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawa. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Aday wag ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ka ni Bobot. Ne, saan kumamatakas ta ah? Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na niya. Anya nga ro ti maramidak noy ayatan mi titunggal maysa? Jack idulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan over my dead body. Anya ti issue yung kanya kaya? Jack kaya ti chismosa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya, ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jack kaya ti madaan iti manugang amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bobot mismo tinang ibaga kanya. Anya. Ada bagayam relasyon nyo ka ni Bobot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo itiday tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo dya babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bobot. Ay ayatan mi nga ro ditong galmaysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan dumangamain. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti day dyan abubot itamat laan. Di mo ipilit, tamagan no siyak ti abahin ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti day dyan Angelica. Ay ayatek na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jack kaya timadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatsamat. Ay napangaasim Bobot. Nakabutbutan. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak dito nanang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta. I-break mo day jay a babae. Kano saan? Papanawan kan dito'y balay.
isina ni Bubot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica para iti anak ko. Ang mga matno po na nagbalbaliwan day tao. Kasanuno saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, ah? Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ng ti kinachismosa dayjay a babae. Pinulan to kaya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Na, anya ti aramida mijay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pa ilaang manain. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag ma't asaan asikatikayat ni Rosana para iti anak na. Narigat ma't magkalay sa kayaw kat gulong tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rodan? No saan asikatikayat ni Rosana, aklo na maun. Dahita ngamin niwat mo ti parikot. Hindi pa nga ibagbagak kan kasardanan ti kinachismosam ngam natangkan met taulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rodan. Ikan na kumamatay, ti gundaway amang ipanaknak. Apod no, ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidam dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot labdan ti ayan ayat mi kinibubot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitak manan, jak kaya ti manugang a chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan ako nakas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguradwom lang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikari, agbalbaliw akon, tapno maaklon nakmot para iti anak yo. Siguradwom kunakmanan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi maritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaulak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawan day ta nga okay lang kan ka ti relasyon na Bubot kan Angelica. Uwan, ngam paliiwag lang tanay dyan nga Angelica tatang. Lungay adda mangagmaw. Ay talaga lapdak yayan ayat da. Kasta anak ko. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnag na apod no ti panagbalbaliw na. Ay uwan tatang. Sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katadamot ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita di ta waiting shed, san akas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka rumwar? Saanan nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainiktan na ka iti may sagundaway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga intan na kanya. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Nasaya tadakan lakay. Ay, pulos nga awan na aramid ko dito'y balay itinagpalmalam. Ha? Diyang imbabad ko'y jaban yung alabak ko, ma.
Sana kung anak kalabata nagmalmalamot nagmangmangit ni baby. Kasta ka de. Kat anya nga ron. Naalag ka, agkapi-kapi lang bakit? Kalpasan na, siya akong daglaba. Ha? Sigurado ka? Uy, makay, nilaki, di dati. Sa anak mo una na banong trabaho ita. Siya akong taglaba. O sige. Numabalain. Saan ka pa'y kumaamabalain mo lang aglaba? 2 bulan pa lang tinapalabas. Manipod na ganak ka. Wan nga rod lakay. Sapay naglami isti danom. Iso nga, awir ng latang di anak tabakay. Siya akong, di makan mo nga aglaba. Wow. Una yan kinasadot ti asawam si Kamariaw. Ah, nanang. Agasam banday ta. Nabambanog ka naggapo iti trabaho. Gamsi ka pa'y laang ti aglaba iti murengyaw. Nanang, saan mo't akin ang sadot ni Berley? Iso saan anak kalaba? Saan anak kalaba? Gaputan na riri ni Bebe. Oh, ti kunam kit day. Feeling prinsesa ti asawam. Agasam man. Nagmalmalumdaan nagkulkulaw ng ija kwartuyo itay. Nanang, Nagsadot ti asawam Mariaw. No apay met ngamin nga isupay laang ting kasarbaw. Idintaw ta adumot ti mabalin mo nga arman iday. di nanang mo't pasit abarag dahil ti panaglaban, nanang. Kung saan nga iso ka na kami nga gasawa, ti saan na pa naglaba? Tamok mo't anariri ti anak may. Agsangit nyo di suna. Anya? Yun may isa, ayos lang ganya. Asyak ti aglaba tanay. Wala nga bulan ti napalabas. Maripod naganak ni bakit ko. Numabalain kat saan pa'y ko mga agigam iti nalamis. Ay, adula amin day ta. Ti kunam kit day, sadot ti asawam. Nay kamang asadot. No di pa nagkunatinam kat saan ko anang nagdagiti impagbaganakan ka. Nagbidot. Ah, Una yan, ibagana asadutak. Makita namat nga awir ko ni baby nagmalmalam. Diyos mio marimar. Tauray pa'y makita na nga igam ko ni baby ang mapanagsiar. Katawan pa'y tibagana sublatan na biit. anya. Nasingpatak Mario. Saan kumamatakas ta? Ay, malala na. Di ka matalagan bakit. Kasaritak to ni nanang. Mabalin tamat ngamin ti lumasin iti pagyanan. Dahil tang arugad bakit. Mabalin, Mike. At damat into de tatang adaga para kanyak. Mabalin ta pagpadakderan niti ure basi ta kalapaw. Lumasin dalangan. Ngumno aramidan ta dayta. Ako ng kadwa ni nanang iti balay. Pampanunutak day talakay. Kan masyanak kan kuana no bilang laeng. Nang runak at bakutan. Kastamat ngamin di aramid na. Manakibiyang matunay. Nalalala. Bayam latang bakit. Saan mo latang ikas kaso? Ipagpagapong latakan niya ako ng asawam. Naimbag man taman anong samtikas di a klase ti katugangan, Mari. Anya ngay nga rod, Mari. Narigat mo't no sung batak ngamin. Iso abaybay aklatan Baybay ak asumanao. Nagsingpot ka matan. No siyak siguro na itaay sinong bata kon. Awan turid ko amang sungbat, Mari. Nang runa kat katuganga kat nga rod. Ngam nalabos mo ti aramiden na kan ka. Nyalakit din. Makaamumatan No saan na amaamiris asaan anasaya at yan aramiden na. Iba kam iti asawam, tabagbagaan na mo ti inana. Saan kumakastay, trato na kan ka? Ibagbagak akanayon, Mari. Kanayon na matabagbagaan. Ngam awan latamat. Kasjay latta ti ugali na. Awan matan tinamnaman ang agbalbaliw kat bakutan. Ay namare,
Nung siya tisik ka, nasay sayada lumasing kay ti pagyanan kinilakay mo. Ha? Ano sam kit din katugang makasken kuana? Anya lakit di mo tan? Kaya't kumanti lumasin, Mare. Tamok mo't aday ta ti numero uno a pagsayaatan ti agasawa. Ti lumasin iti pagyanan. Ngam pampanunutak mo't lang amin. No lumasin kami, asino lang ti kadwa ti katugang a kijabalay. Amumot nga agmaymay sa nga anak ti asawa. Hay! Panunutin ti katugangam. Ngam saan nakamata panunutin, lumasair ti rikinam no saan, itar-aramidin na. Diyos mio, Marimar. Ay, Lumasin kayo kitin, Mare. Sana si katikanayon nga agad adjust para ken kuana. Amum dagiti katuganga makasken kuana. Isuda turumbang nga ikan in direksyon. addan tulat ta, Mare. Saan pa'y siguro nga ita? Basta, addan to. Ay naapaw, numabalin la kumaasukatan ti manugang. Sinukatakaw na dya manugang kaw kunaktumay. Si kakit di mo't minda. Kano nagsingpot mo't ti manugang mau. Ahaw, anya nagsing pa nga ibagbagam. Kano napaklan ang nagalas ti ugali na. Anya, Nagalas ti ugali na kunaktumay. Nagalas lang nga ruden ti ugali na. Nagsadot pa'y tiawanan bain. ha? Kanayon na nga irason ti anak na anariri ka na o, isuasan ang makagaraw. Nga muray man nakaturog ti anak na, wabar aramiden na. Talaga kinasadot na lang. Ay kit kasaritam ti manugang mau. Saan kumakasta? Oho, magkasarita ya dayjay. Urayan niya siguro ti may bagaken kwa na. Sa ano na mabaliwan ti kinasadot na. Gumatangak man iti sabon na powder, tata. Ha? Ay kituan Apay, aglaba ka, balasang kaw. Wen man, tata. Mayat nga minti init na. Iso ang mayat ti aglaba ita. Ay wain, aglaba ka. Ano sam? Tapno saan nakaamapan is istoryaan ni katugangam iti kaaruba nagsadot ka. Anya? Pudno ti imbagak balasang kaw. Saan lang adito tinapan na nangis istoryaan ka? Ano dita? Anya lakit din aya. Una yan ti ina ti asawak. Talaga adakas ti panagkita na kanya. Kasta talaga ti may kamang balasang kaw. Masapul ti atidug nga anos iti pakaikamangan. Ay naku, uray kasano ti kinaanos, tata. Adala tamat pagpatinggan na. Nang runa no abusado mat. Ay wala. Iso ati kasayaatan nga aramidon yung agasawa. Lumasin kayo langan iti pagyanan. Tapno nataltal na ti panunot yaw. Pangasim lakay. Lumasin tayo kuman iti pagyanan. Ah, No saan mo akayat? Agawid kami lang nga ni lugar mi. Kadwak ti anak na. Da kayon itinam ti mabati ditoy. Saan? Saan mo aramidon tayo bakit? Ikarik, aramidon tayo amin tapno makalasin tayo iti kabita na panahon. Anya? Ikanak lang ito uray 5 bulan. Tapno maiparamid ko ti pagyanan tayo. O sige. Mayatak iti day talakay. Uray simple lang apagyanan. Lakit di ta makalasin tayon. Awanan. Jakon maanusan ti panagsasautinam. Jay asik ken kwa na. Kat nasukatan iti suron. Ah, Anya lakit din aya. Amin matan akaaruba. Kat idanon da kanya. Ti mapan na istoryahan ana sa dutak kano. Rason ko la kano ti anak ko. Tapno sa anak nga agtrabaho. anya? Masyanak lang ken kwa na nga agbati dito'y ngagmaymaysa.
Ngam no isumat ti pagtalnaan ti panunot ko, ti panaglasin tayo. Aramida mo, Mario. Kahit mo sa word, lumasin kayo niti pagyanan, mare. Ay, awan, Mari. Diyak maanusan ang ti katugangak. Nasaya tayo tangay baga mare. Mayatay ta. Lumasin kayo. Tapno marik na natirik na tagmay maysa. Una yan, tanapan na imbagbaga iti kaaruba nagsadutak ka no. Ay, apo, uray kibin-kibin ko ti anak ko. Aglut-luto ak iti makan, tapno adda kanan na numabisin. Ngam kas jay pailaan tinapan na imbagbaga. Diyos mio, marimal ko nakmanin. No siyak to ti madani ti katugangan ng skengkwana. Naku! Awan ti katugangan no siya. Patay agtupay ti bangabangan na kung naktumain. Anya, Ulos, sadyak manusan ti katugangan naman nakibiyang kan chismosa. Ang lalaki din. Nagbiit matan, Mari. Kasla ka ano lang, hindi parugiyo ti balayo. Ngam ni, dandanin amalpas. ay, wala Mari. Talaga nga impa apurami. Takayat ko at talaga ti lumasin. Aywan Makapaibos mo ti anos ti kastoy. Agan anos latan iti katugangan naman nakibiyang. Amin matlangan kat pakibiyangan kan dilawan na. Nga uray saan mat akadidilaw abambanag. ano sa Mari. Manulaangan abulan, makaakar kayong matan iti pagyanan. Saan abulan, Mare? Lawas laangan. Dua lawas siguro. Malpasan ti balay mi. Oh, day taman gayam. Kitaak man. No awan na pulos ti masapul na kanyak ti ina ni Mario. Ay, nalabas nga agsasao, Mare. Day tangarod, Mari. Iso abilibak unay kan ka. Gaputa inan ano samlata, nga uray kas di ti ugali na. Uray adda amin kan kuan na ti san anasaya at nga ugali ti katugangan. No choice ngamin, Mare. Amo matan. Agmay-may sa nga anak na ni Mario. Iso ako nak, anusak aginggat kabalak. Ngamita, ay na, saan ako na makaanos pa'y, Mare? Talaga na ibusan ti anos ko. Nakasaritang ka din ti inam. May papaniti panagakar tayo into no may alawas lakay. Saan pa'y bakit? Ibagak pa'y laking kuhan ako, ma. Ay ibagamon. Tapno awan ti makungkunana. Mala, di ka matanagan. Nasyak ti makaamoy ti dayta. No ti panaglasin tayo ti pagyanan kat adda pa'y laang ibagana. Ay jak amon. Ay, oray siyak pangarod bakit? Dakmat kanunungan tar aramidan na. Tasan kit karod anasayaat. Hanggang mala, ano usap dalata? Ibagbagakon. Naumakon. Jakon maanusan. Isu akalpasan ti balay tayo. Uray saan tupay anay pables. Umakar tayon. Pangaasim. Makapaboryong matina, Mario. Anda, inton umay alawas. Umakar kayon kunam, Mario. Why nanang? Hay! Jakman amukan ka, Mario. Talaga pasurot kay ti asawam. Ha? Amaw, kay suti akin ka panunutan iti dayta. Umakar, umakar. Nanang, saan ko ba matakasta? Nagtungtungtungan mi daytang agasawa. Anya nga ron nga iti serbina jim paramid mi abalay no saan mi apagyanan. Kwa, kasano akon kay dito'y anak kaw. Agmay-may sa aklaan ano bilang laang. Ay, daytang nga ron kat nanang. Sino laang ang tiagluto iti kanak, kan agtimpla iti kapek no iti bigbigat no panawan nak. Itangad data asawak ti balay. Isumat aglut-luto iti kankanan nyo. Kankanan tayo. Isupet agtimpla iti kapeyo. Agi paborik iti dano mapagdigos yo.
Nalabas kayo mat ngamin kan kuana. Anya? Awan ti kan kanununga kada kayo nanang. Ta ina kayo kan asawak mat ni Burley. Kas makita, kat nalabas mat ngamin dararamitan nyo kan kuana. Ha? Itinasaya at nakada kayo. Ulo sa saan nyo ang maapresyar. Mapanyo ba'y is-istoryan titik aruba anasadot. Kan nagalas ti ugali na. Orasin o manugang maumamat ananang. Kwa. Ay, saan kay ko man nga umakar iti pagyanaan anak ko? Dito'y kayo latan. Ay nananang, aga pa kami lakid dito asawa. Nukas tati mapasama. Anya? Kasta timbaganakan ka. Ay, sana mabalin lakay. Ha? Numayat kay timbagana. Siya, saan? Umakar kami ijay iti anak ta dito'y ka. Saan mo da kasta ti kayo saun? Bakit? Anya aga po ang mabahatak dito. Ito na may alawas. Marang da nakitagbunag iti usar tayo. Tapno mabibit ti panagbunag. Danag mo na yan. Malaki ti. Awirik ni baby. Tayo saganam dagiti rumbang ngay sagana. Ay, nako. Akamo dyan na. Nakaakar kayo matlaangan, mare. Ay, nahawin, Mare. Kaasi na, kat natal namot ti panunot ko dito eh. Ay, wala Awanan ti kabalay akatugangan aman nakibiyang iti amin na banag. Makatulog ka matin iti nasayaan. Katawan, hindi bang panunutam no iti rabii. Pudno day Mare. Ti para kada kami laangan a pamilya ti panunutag. Saan akas la idiadda kampay la ijay at ipasidak at talaga kenkwana ti kanayo na parikot ko. Ngamin, maminsan laang agbidutak, kasla akong managbasol. Di mo panunutan day tamare. Tinapatig kita, kat nakaakar kayon. Awanan, di pagparparikot tam. Apay na kita kawasyo nanang. Kan apay ang nagdakkel ti bagyo nga imay dito'y balay. Kwa anak ko. Pag-aasim ko ba ta umanugot ka adituya kun balayaw a makipagnaad. Anya? Kasta unay apan na kay kawak iti kawan mo ija balay. Pakawanan na kumaka dagiti nararabid ko ken kaasan anasayaat. Anya? Ay, kunaklakit din no nakaakar kami kat awanan ti sakit ti ulok. Ikarek nga agsingsing pita kun nakaong. Ken saan kan amapan ichismis iti kaaruba. Ikarek da ita. Napatag kagayam kanyak anak ko. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Pinanawan nyo lang aruden. Yung si Murpel laang tawanan ba'y nakatugangam? Ay, day tangarod mare. Kunaklakit din no takdara nati sa una sa anak napatagkan kwa na. Kaskadaan niya pa'y dita. Anya lang kiti na bakit minda. Kalpasan ti amin. Umay matlagayam kan ka. Pagyamanan na. Gaputa iti kinaman nakibiyang na. At dapay lang nasaya at apa nagpampanunod ko. Iso nga okay lang kanyak nga gyan dito'y balay. Ay, ikaw na, Mare. Ikaw na talaga. Nauma akon mare. Ngam awat maaramida. Anong saklatan? Tanya nga ikat bakutan. Anya lakit din. Laon dagiti anak mo digna.
Sapay ko ba ta saan na mapasarunwan? Saan ko man ama nayunan? Depende, nanang. Aniya depende. Nanang. Kasano no adamanan mangayat kanyak. Aniya, di kaya na didigradig na. Agsasabalay ti ama dagiti talo nga anak mo. Gam ita, kastapay lang ti isungbat mo. Kat normal lang mat nanang. Babae ak nga ro, di aganakak. Ay na, agbalakan sa matan. Unay matan na ita pa nagsungsungbat mo. Imbes ko mapagadalam, tinapasamakan ka. Ngam saan mo, takas lakay kayat mo din. Basta, nanang. Awan ti maaramida niyo, no nakarik na ti maisa tao. Aniya? Naganak man gaya man ni kasinsin mo, Monica. Katuan mat. Inabak na ka manin Oo, kasano ko mga inabaknak. Ay kano pang talo day jayan araman na. Ang mga nukayat mo ba, may kapat? Ay pulos Ore awan no nidignamet laang. Oo, di ka man agsaw di taorlan. Pulos kun kunam di tangam ang mga kasta unay apanangarapa mo kan kuana. Ay na, ore tilmo ng tipos tisok. Saan daw ang mapasamak na ita? Anya? Apay kasinsin Monica? Awan ka di ti planom amaki asawa? Mga asawa ka! No makasara kak iti babae, akap-kap nagak. Babae? Apay a babae ti biro ka, kat no babae ka mat. Lalaki ak nga rodig na, lalaki ti riknak. Maminado nga ibagak dayta, ngamsan kayo makawawat. Anya lakit din aya. Ay na, makiasawa kakit din kasinsin. Amon, naragsak ti adda asawa na. Kasano ko mamay bagam anaragsak ti adda asawa na. Kat awan mat asawam. Awan ita Ngam, napadasak ti adda asawa na. Short term apanangasawa niya. Awan ti may sa atawan kat imbati dakan. Asi ka pa'y madig na. Ay na, sa anak akaasi Monica. Nagasatakit di Kasano nagasat ka? Kano pinagsusublatan dakan? Mayari ka ni ti may sa wagwag. Nalablabas pa yan ng wagwag. Ay saan digna? May mayat kit di ti kasjay. Gaputan nakaramanak iti agduduma aputahe. Anya, nagrugit kit din day ta kapanunutam. Salbag kit di Ay na, kitain nyo kit di anak yun nana. Ang mga nudiyo manin mo pupuutan kit agawid abimantay ti tiyan na. Ay na, kaslan naruama ko ni ti aramid na. Bay no kayat nang agbalin a baby maker. Nana, Dakon mabilang ti pamagbagak kan kwa na. Ngabawan lata mo ti denggen na. Agawid nga adda ubing iti saklot na. kat no kinuna na ngamin may mayatan ti kasjay. Daputan na karaman iti agduduma aputahe. Aniya, imbaga na ti kasta? Wala na. Kilaw a panagpampanunod. Atiw na pa'y kit din na ti balla. Aniya lakit din. Amom diag na. Ay ayatin kalata nga ura dan anak mo. Yeah. Pudno ka di dayta, Anton? Wendig na. Mamati ka kada kanyak, promise. Kaslasan mat nga
ngamin ang mapagtalkan dahil na panagmulmulagat mo, Anton. Ay, talaga akas titi pa nagmulmulagat ko dig na. Ngay, mapagtalkanak man. Ipateg ka kaslalin Kasta? Pwede na. Isuasumpatan ako ng tapno ang kalamitan iti anak ta. Sika talaga, Anton. Ala, wanan. Ay, ayatan ka mo. Unay-unay. Tagdamang gaya mo ng nobyo ni Digna, Monica. Kastaya. Uy, nakitak ida nga kibkibin iji-igit ti kalsada di na minsan. Ay, sus. Sigurado manan nga rod. Ano kasta? Sigurado nga niya. Sigurado akalpasan manan ti makabulan. Agawid, nga agsangsangit. Ayan yan. Nay, kasla na sakit tirik na maorlan. Masaksakitan kan samat. Aklonam nga minan, nga agayat ka kan kuana. Ay na, di mo man ipapilit ti among. Ay na, Orlan. Di kagdanag. Patya kasan nga agbayag dadig na kanti asino man ang nobyo na. At dapay gundaway mo amang sublat kan kuana. Dayjay lang. Tasaanan asikati may kapat. Amang ano sikati pang lima. Uno pang inam. Anya, ay, nalabas kamatin, Monica. Nababauna yan, ti pagkitkitam kanya. Ma, saan nga iti kasta? Sa bali, tinagawatam iti imbagak. Ibagbagak lang, ti posible mapasamak. Arsagid ka mo't alalaki. Anya lakit din. Pasensya ka dig na may ibaga akong tipudnukin ka. Ha? Di ka na ayayatin. Anya? Win, nasaya atin na kasto yung amti agpamalangak nga ayayatin ka. Ngayon ta kinapudnura kat sanmet. Nga, sana mabalin Anton. Saan lang anam na minsan na nahilaw anta? San na bali ata linaglagsak mo metik na. Feel mo tinalamid ta. Anya? Siya ka nilang. Uray si kamata. Ti ko nam, inim-imas tadwa. Wen, aklunyak dig na. Iso nga awan lugi itinalamid ta. Iso ka nawayatamit nga agsina. Anya? Kasano ako numasikugan ng Anton? Ekit si kalataan dig na. Anya? Nagalas matgayam ti ugalim Anton. Day talang ti maibagam kanyak. Pasensya ka dig na. May talaga adi ka na ayatin. Anya? Talaga di ka agpampanunot si Kadigna. Awan siguro ti utak mo niya. Day tala kinasayat mo tinaga daw. Nana? Babasit pa ilang nagiti anak mo ngang nagpasikog ka manan. Pakawanan nana. Nailawan kami kani Anton. No nailawan ka iti na minsan, di mo kuman inulit. Pinanunot mo kumaa, ti ibunga ti aramidam. Amo masan arumbang aramidam pa ilang? Naapay ngamin anaimas ti maiparit, nana. Anya? Katisumat, nana. Ay, digna. Danga ka talaga. Day tala kinasayat mo, tinagadaw kunakan ka. Awan ti manaknakam mo. Ay, umistress ka nga anak. Anya lakit din. Oh, masikog ka man gaya man, digna. Wen, Monica, kayat mo ka di matiagpasikog? Adam mo, kalalaki. Anyaga pong agpasikugak, kat siyak timang sikog iti girlfriend ko. Anya, no agarapaap ka, day posible mat apumod no?
Saan aday ta awa na pulos namnaman na apo maiso? Anya lakit din aya? Ay na, di nakman pakibibiyangan nga mindig na. Kat, asino nga iti amatasikog mo? Di mo damagan, Monica. Apay, nagpukaw ka di man na nakaslasok. Wan nga rod, bisit kit di day jay alalaki ah. Ay na, agnakam ka mga minan ah. Saan mo tanam na minsan na napasamak day takan ka? Sana balimat kit di? Gaputan nag-enjoy ak mat, iti relasyon mi. Ay na, dig na. Pang manuday tan nga anak mo. Masika matitinam ah. Tultulungan na ka amang isaksakad kadagiti anak mo. Ay na. Part of life dayta, Monica. Di mo ngamin maawatan. Gaputan di mo napadasan. Ay, talagang ikalintagam lata ti bidot mo. Di mo amo ti masursurwan. Anya lakit din aya. Bantaya manalaeng ti kasinsin mo, iti papananyo, Monica. Wala na. Di kay madanagan. Ang mga nutilar aramidan na ijay. Uray di mo kumangaminan ikuyog. Sana bali, tagakmat nana. Ang mga adamanan ti masalaw na ijay alalaki. Apang idildilan naman ti bagina. San mat siguro nana? Ang mga noag na kaman ti kasinsin ko. Ay, sapay lako ma, tanay. Talaga aparikot ko, dahil dyan kasinsin mo. Ba't yan natigna? Pudno amin na kiting bagbaking ka. Kasano ti kinapudno na andoy? Mano a porsyento? Ay kat 101%. Ay, Ngam ni, lumakay kamatan andoy. ay na, di naktagipas si din na. Uray lakaya ko, napigsak pila. Na. Okay, katawa ka din na. Talaga ka di ka mamadi ka niya. Ang andoy. Kabailan nak nga ta, paragsakan no bilang. Ay wala. Di mo pa kadalagan na ita. Sakpay, di ko ram. Sigurado ka, andoy? Na. Ang mga numasapol nga isurok pailaang kan ka, ay katsaanan. Useless to matlaang. Niya. Now that I've lost everything to you, make my heart something new. Gusto day tandig na. Agawitan. Nabartagkan. Bye-bye anak ka di, Monica. Sa anak pa yan nabartag. Nabartagkan dig na. Agawitan. Ang mga nuagsangsangit ang dagiti anak mo. Di mo pa kadanagan dagit jay. At damat ni nanang. Anya. Ala. Panawan na kami pa dito ay. Taagam amo kami man. Iti da ito yung andoy. Anya tamutang ay. Ama, no compatible kami iti tunggal maysa. Ay na, nabartag ka na talaga digna. Di mo na amo ti bagbagam. Don't worry, Monica, my cousin. I can manage. Anya. And tell me that you owe me. Ay, awan na talaga ti dengdenggan dahil dyan kasinsin mo, Monica. Apay ka din, Nana. Katno ka na yun, nanti pa nagkuykuyog tayo ti dahil nga andoy. Anya. Awan manan, nagbalida na baby maker dahil dyan kasinsin mo. Hay, buhay. Ay, talaga. Ay, nagsana ay takadilatan, Nana.
Dak nga rodan amaw ti ibagak iti dayda kasinsin mo. Ala, barang makapagpanunot to ni kasinsin ko na. Kat, anyangay nga rod, adda ditan. Tulungan talata na mga iwan kadagiti anak na. Tawanan, Monica. Isumat nga sulatan der aramida ni Digna. Ay na, di mon pakibibiyangan Orlan. Biyag na matanday jay. Anyan nga aramid, nagalas. Anya lakit din ay. Di kag sausaw di ta Orlan. Intun kun, si kamat ti sumaruno iti biyag na. Anya, ay pakpakawan. Ay na, awan ti dakas na no bilang laang Orlan. Tinapatag, napudno kayo iti tunggal maysa. Ay na, no dalakit di panagayat mo ken kuana. Ipudnom ki din. Ay, agawid akon, Monica. Kanay, ilay bagbagam nutan. Ulbud ka matgayam alaklakayan. Kunak ano lakay kan kat nanakam ka. Ngamsan matgayam. Anya nga rod ni maramidak no di kan ayayatan Digna. Buisit ka kit di ah. Di ka pa'y lamaon na talaklakayan. Ni, sa lalaksa ti kas Digna. Di kag sawi ti kas ta. Ngamin, oray kas kasano, pinaragsak ka ba? Kan inayat nakmat ako na. Ngampuor ka matgayam iti kararwak si kalaklakayan. Talaga ka gurgurakan. Ay na, pasensya ka Digna. Ngam kinapudno na. Diyak gayam kabagla na suportaran da kita anak mo. Nagatuta magayam. Pumanaw ka ni ti sangwanak andoy. Tani, ang mga nudyak makapagtapal kat ikog tarkay di deras. Puston di ka nagsangit. Nabambanog ako ang mga uaw-awir kan ka. Ay na, di ka may nayon akit-kit. Kita ang ngagsang ito'y adim. Nita, ang tigiddan kayo matun ngagsangit. Agtal na kayo, kunak! Bisit kayo, mat! Ne, di mo gugkawan na giti anak mo adig na. Kasi da mapukpukawan. Ay na, makapasuron. Agsangit ti maisa, agsangit na mataminan. Kinayat mo matdig na. Day tatibunga ti aramid mo idi. Pasarap now, suffer later. Aniya? Katuan matdig na. Nagpaimas ka idi. Ngam ita. Isaf-suffer mo ti bunga ti aramid mo. Ngam, di mo manan ibaga apa nag-suffer ti kada ti anak mo ha. Day ta pa nagmay-maysam amang isaksakad ken ka ti dakdakamadag. Ha? Hala, Digna. Nagkamali ka iti aramid mo iti biyag mo. Ngam, di mo pagpapasan na kita anak mo. Gaputawan ang muda. Ay wanam kit di. Tapagribang amat day ta, kas ina. Monica. Katagbalbaliw ka nga minan, Digna. Baliwam ti panirigam iti biyag. Saan anasayaat ti mangraman iti adwa putahe. Anya? Patingaktig na. Napudno ti panagayat ko ken ka. Ay, sardingan akon Orlan. Adon dagiti anak ko. Kayat ko nga ibukbuk ti attention ko kadakwada. Ha? Wen Orlan? Ado matan tinaglabasak alalaki dito'y biyag ko. Kadjakon kayat ama na yun ang ti kamalik. Ang ikarit adi ka pa sakitan, Digna. Ayatan kan ipatid ka. Pasensya ka na talaga, Orlan. Jakon kayat ti sumrat iti may sa relasyon. No kayat mo, nilatan kasinsin ko ang Monica ti Armam. Anya? Wan Orlan, nasaysaya at pay, gaputa balasang. Anya?
Magkayat ni Digna, Monica. Na, di nakatawa na. Kunak tumat ngamin nga gayat ka kan kuana. Aglibak ka pa ilang amin. Ha? Ay na, ibagbagak ngamin nga armamiti kadi mo kayat. Nagado ti ibagbagam, nga kayat mo magayam. Ha? No maminsan ngamin, di mo labsan unay ti agsao. Di mo ammo ti sumarsaro no apasamak. Alawanan, Monica. Sikamanan, tiyo husto ita. Ay ka talaga. Iso apatyam amin, dagiti ibagbagak. Đâu là bạn nhiều đó biến thái nhất. Anh thử vô cái tuổi với em đi, anh áp lực. Ủa anh vô tuổi của em được là anh vô đó, anh mừng luôn á. Thôi em vô tuổi của anh đi anh biết. Ok. Đồng chí Mai Vũ Đạt hay Nguyễn Mai Vũ Đạt, bị cáo Mai Vũ Đạt phạm án gì rồi, cho án gì đi luôn anh. Bị cáo đâu vận chuyển trái trái phép người ta dân tộc mèo gọi là bị mèo chứ bị cáo gì. thì đúng rồi. Người ta nói chứ muốn con gái này đám cưới mà thằng bao nhiêu tuổi anh mới cho. Hả? Trẻ quá thì nó không lo được. Không má, khi nào nó có sự nghiệp, có công ăn việc làm rồi muốn quen ai thì quen. Không, ý là nó có anh hay làm 25 tuổi 26 tuổi rồi, nhưng mà theo anh á thì anh sẽ cho phép đừng có nghịch anh. Hư này dễ đây rồi nha. Thì ý là bao nhiêu tuổi anh cho con gái anh, cái thằng ví dụ mà thằng 30 tuổi 40 tuổi thì sao? Ý là bây giờ em thấy con gái người ta cưới con gái trẻ, cưới vợ trẻ khá nhiều mà. Thì luôn á, hai bên hạnh phúc bình thường luôn á. Tại vì liên quan người ta bây giờ. Ủa ví dụ mà người ta mình phải đi tìm người ta. Anh đang là phụ huynh mà sao? ủa vậy hơn 15 đúng không anh? Hơn 15 tuổi rồi. Hơn 15 tuổi không? Sao không? Nhưng mà anh rất thân thiết là không thân thiết với ai này. Không, thương yêu con gái một lần sao Không rồi. thường không thương yêu. Ủa vậy là có giới hạn độ tuổi rồi. Dị hạn gì dạng gì hả? Không được đâu em ơi. Ủa sao? Rồi ok. Hơn con gái anh 15 tuổi chứ phải hơn 15 tuổi đâu làm vậy. Bây giờ nhỏ hơn thì sao? Người bình thường không ai đi cưới người chất độc gì cả cả. Rồi ok. Skip qua mấy bé đi. Mấy bé nào? Mấy bé chụp thế thế. Rồi giờ nè, tới cái mức mà mấy bạn trẻ hơn thì sao? Vì con gái anh đến lúc 25 tuổi nó cưới, anh cho nó cưới. Thôi đừng bàn nó nữa được không? Đấy là cái gì bé? Có cái nói chuyện hay nhất thôi là con gái anh hay hơn nữa. Thôi hết rồi. Hơn người ta 5 tuổi được không? Ai hơn 5 tuổi? Ý là con gái anh hơn Đến lúc con cái Dương nó lớn tuổi cỡ đó thì không có em, không Ý- phải nó nghĩ gì đó dưới đâu. Ý là 25 á, em 25 tuổi. Hả? Ý là bé 25 tuổi rồi Thằng kia 20 tuổi, 20. thằng 18 tuổi, nhà nó giàu, nhà nó giàu. Tương lai là chuyện khó nói mà. Ý là anh có chịu không chứ? Đúng rồi. Anh em là vai trò của em đây là con nít là em hỏi người lớn như anh này. Tư duy tầm nhìn nó cao. Anh nói anh tầm nhìn cao mà. Đó. Tầm nhìn anh sao cao bằng em được. Rồi, anh cứ nói đi, tầm nhìn em chia sẻ đi. Tầm nhìn cao hơn cái gì? Đó. Có gì đâu. Mấy như là đứa lớn nhất anh luôn đúng không? Đúng. Đấy chị nhỏ hơn. Đúng. Tới mốt mà nhiều khi này, nhiều khi mấy như nó cưới chồng rồi, mấy kia mới 18 đúng không? Là sao nữa? Chỉ là 3 tuổi mà, con cái Như hơn 3 tuổi đó. Ôi nhưng mà con Như nhìn nó lớn gì? Thiệt, không nhìn ra luôn, con bé Như chút xíu. Cho 3 tuổi rồi đó. Đó, 3 tuổi, 21, 24. Là sao mày? Là cái gì? Thấy vụ nó mốt nó cưới chồng Bắc thì chắc anh đâu. Không. Nếu cho đấy mà Bắc rồi nó bay ra Bắc là ở Trung Quốc. Bắc nè. Đâu em ơi. Bắc nè. Lấy ai lấy người Bắc em ơi. Lấy người Bắc mệt lắm. Miền Trung á. Không em ơi. Đó, thấy chưa? Vậy lát nói hồi là không có lấy ai luôn. Lấy con gái cập nhật người ta. Cũng được. Ai nói với ai cái kiểu rồi anh. Vậy con rể ở đâu? Ai nói giỏi trong tường làm để con rể. Không, nghĩ là nó quen con gái hay sao? Sao? Ý là quen con gái hay sao? Trời ơi, có kế hoạch rồi em yên tâm. Ôi, kế hoạch quen gái. Có kế hoạch cả rồi, mình phải là người đi tìm hiểu người đối tượng đó, thấy
sống không? Thời mà em mới lắm, mới tí xíu rồi ba mẹ cũng hay chọc em với lại nhiều người kiểu bạn bè hàng luôn rồi đó, thiệt kiểu anh em mất rồi. Giờ lớp 6, 7 lớp bầu rồi cái gì. Ý em nói là gọi là mai nè cha, Mai kiểu gì? á, ý là có thằng Mai đào vậy đây, mai đào vậy đây chứ. anh không có thằng rể luôn. Con rể đâu vậy đây chứ. Có, nè đây, một ứng viên. Ai Ông Chiêu trời, phu. ông trời mới chót rồi ngoại kêu nè. Chốt đánh hàng Để ngồi cạnh mình chứ. Dạ Đạt có kẹp cơm anh. Em có kẹp đồ cơm điện. không? Anh Đạt không xứng ăn cơm em. Cho đâu cái Cái khác. Em có đồ điện điện nè, bộ điện răng điện điện tốt gì mà. Hằng xuống dưới bắt làm cơm đây này. cục gì? Em nữa mà Đạt chưa dễ số kìa. Thằng Khánh này nói chứ vô bay kìa đấy. Đang lạ mãi vậy em. Nặng em xíu thôi hả? Đâu có tốn thời gian đâu. Đúng rồi, xíu thôi. Mốt đi. Giờ Đang làm rồi. hẹn cái chứ chọn ngày chi bằng nhằm ngày hôm nay. Nói chung nãy giờ Lý năng tương ngộ. nãy giờ là bàn về ai có khả năng làm con rể anh Đạt cao nhất. Đạt đã nhắm một ông anh là sinh năm 1996 rồi. 15. Sẽ anh làm hả? Anh làm Ghê gì vậy sao? má anh đi Sao? tới nghĩ tới nữa. Cái gì? Chưa nghĩ tới luôn. Em hỏi gì ạ? Em hỏi vẽ. Hỏi vẽ đâu. Vẽ được cái này. Trẻ tinh tú. Đúng rồi. Để lần sau mua kem bút. Nói chứ Bút gì mới được chứ. Bút lông. Ý là anh Đạt nói mua cây bút gì mới được. Đấy vậy. Đấy vậy. Anh Đạt mới nói đòi mua cho em cây bút kìa mà bút gì mới được. bút và sách á hay là cái gì? Khổ. Sách gì? Mua cây bút. Sách mẹ Bút. cài nha. Em muốn cây bút gì? Cây bút. Cây bút á. Bút vẽ ra nước hay là bút gì? Em đặt ghi dạng anh hai cái ghi dạng. Nói không này mình ngồi tắt sớm với ông được. Tắt âm cái audio này kìa cái nên tắt âm. Giải. Ý là bút vẽ ra nước. Nữa. Nhiều con gà Mua gà ngồi giữa này nè, trời đất ơi. Ý là bút vẽ ra nước là em vẽ mấy cái tranh màu á. Giá Là cái bút là giá bút tốt nước mà á. cô á, để được ngồi nhóm chung thì xin Phải cô không? cho em ghép trận. Chứ đợi một năm mà không có giúp nhận được. Phải Năm đầu đã bỏ lỡ rồi. Bạn Hằng ngồi đó tí là 11 mình nhiễm anh Đạt luôn á. Hút ra là toàn là thịt kỳ. Khó lắm, lá đậu hơn Hốt học theo luôn á. Trời ơi, đầu ai dài tóc người đó hôn. Ý là ai Ai tóc tóc đây, cậu lên đây chịu được. ý là ai em biết sao không? Dạ, ai anh đã nói là ai tóc dài thì nó XLC nhiều. XLC. Tại gần như ảnh hưởng cả một cái Mẹ nữa. nét luôn á. Em đừng quan tâm, em cứ nói kịch bản đi, kịch bản nói gì? Nó đang nói gì? Mấy phút bệnh Ủa, coi. mình teo 8 chấm đọc cũng ra. 7 phút rồi. 10 phút rồi tắt rồi. chứ anh Đạt cũng suy nghĩ đi á. Lựa chọn giờ như là Anh Đạt không có lựa chọn, anh Đạt chọn hết. Anh Đạt nghĩa là biết giận biết ta trong trận trong thắng mà. Đúng rồi. Ý Chứ là nè ơi. bây giờ anh Đạt hết trẻ trâu rồi, anh Đạt lớn rồi, anh Đạt chọn hết. Chọn hết rồi. Còn anh thiếu gì cái thứ lựa chọn em, chọn hết là chọn sao? Thì giờ em có cho anh Mình phải có phân loại. không em có ba cái gì? Ba cái gì? Không à, anh cái gì là khác rồi. Tính ra là chưa là anh Đạt phân loại luôn á. Anh đưa vào phân loại rồi hoàng. Đúng không? Vũ sinh học. Đủ thứ làm like. Thì em Đạt là Vũ sinh học đó, nó thay là. hồi bữa trưa là anh Đạt vô một bàn cái mở lên là new folder đổi tên. Thua. Nhưng mà hai. Tới lúc là đổi tên là chim thua nè đó, không có gì để nói với Đạt nữa. Bản quyền copyright. Ui. Tú giờ nó nhẹ dữ gì. Mình chưa nói chứ ví dụ mốt con gái anh đi hết hai đứa. Đi đâu mẹ? Cứ chồng nó chồng cha. Anh Gì nghĩ nó quen gì thì đi rồi đi sao ta? phải không? Phải cái lúc đó chuyện nó không? Cái anh thôi đừng. Không. Con phải làm gì để hốt nó mài. Hỏi cưng nó như trứng vậy. Ừ, mình khóc thôi chứ. Nhưng ba thằng cũng khóc đâu, gã đi mà cũng khóc. Bắt rễ mà. Bắt rễ luôn. Vậy có rẻ không? Cái đó là trước là tụi em hỏi thằng rồi là em nó cưới á, xong rồi nó có về cái gì? Cục đạo Đồng Nai không? Nó nói thôi, nhà đây nhiều bây giờ nghe được gì? Nhà nó chắc gì bự hơn nhà em. nhà nói Có bạn không? em. Có không? Có đó. Vậy là Không rồi nói chuyện anh có muốn con khổ không? Không thì cho một căn nhà giống nhà đi. Gì? Làm cái nhà mà cho. Nhà hơi bị nhiều nhà. Nhiều nhà của ta, nhà của khu phố nó liên quan tới nhà. Ý thì nói là có muốn con gái đỡ khổ thì cho đứa con trai. Em cứ cho quen với Mr. Beat lấy 1% của cái kênh của Mr. Beat là được. 1%
showbiz Việt Nam đúng không? Không phải Không à? cái tuyển Việt Nam vô 10.000 em xôi thấy mệt rồi đó. Không đủ tiền mua xôi nữa. Nói chơi anh Đạt ơi. Không Thôi có gì. bớt. Lẹ số lẹ. Đấy, bắt đầu nói chuyện rồi trời nha, thiệt khổ. Rồi ok, không giỡn. Nó khác này. Bình thường em có nghiêm túc rồi nào đâu không giỡn. Nói chứ làm. Làm gì? Em có một cái tên này. Tên Chữ gì? K, Coi nhạc mẹ luôn. chữ H, Không hát ở đây. Chữ bờ, không có chữ bờ.